Pedro apostolon mayiri qillqatapa, mayiri halja. Naya Pedro Jesucristun apostolopatwa. Kitina katej markamat hayan utjasipkta. Punto Galacia, Capadocia, Asia, Betinia ukasuyunakana taqi humanakaru aruntanipxma. Humanakarusti nairat pash Dios aukej amtataparham ajlisipxtam. Ajay toqiu hupatak yaqachasipxtam. Ukamat hupar jaisap hanyamataki. Jesucristun vilapam komachatap hanyamataki. Humanakasti Diosan hilarkir wacht awinakap katokapha. Suman sarnakasin katokapjarakim. Jesucristo tatitusana ukiparu yupaichanyani. Hupau hacha kuyapa asinyapat Jesucristun hiwatanakta ipit haktatap toque machakat yuriistu. Ukau hiwasanakaruh suit anyana hakayarakistu. Ukamarakiu humanakaruh kuntej tatitoh alajpachan suma churawi imarapiptam ukkatukayaphatam. Ukasti haniu tukkata kaspati, haniu qañuchata kaspasa, hanirakiu ma pankarjamas wains kaspati. Tatito hupar iyausap hatamatja, kaukir qispiasintij, humanakatak wakichatak ukkatukaphañam kamau, hach'achamapampij taqi kunat imasip karaktam. Ukaste qipa urunakan yatiyataniwa. Inas ma huk apacha kunayman yant'anakan t'aqisiphañam wakisirakchi. Ukampis humanakaj wal kusisipjam. Humanakan iyaursañamasti kunhamtej qorej ninampi yant'ataki ukam yant'ataña parakiwa. Yant'ampi q'iwtasir iyawsawej, tukusir qoritsipansa huk'ampi hila alaniwa. Ukamat humanakan iyawrsañamaj yant'atasinja. Jesucristo hutkani ukapachaja, sumat unt'atanija, hach'arus aptatarakinija. Humanaka Jesucristo han uñihkasas huparuj munapjtawa. Hichasa, han uñihkas iyawsasin walrak kusisipjtaja. Uka hach'a kusisñanakamasti, haniw arunakamp arsuñijamakiti. Humanakaj iyawsap hatamat qispiasin hiqhatapjta ukalayku. Naira profetanakasti aka qispiasiñat walisum yathatapjana. Kuntej tatitoh kuyapasiñapan humanakar churkani ukanakat parlapjarakina. Jesucristun ajayuparakiu profetanakaroh nairatpach Cristun t'aqsiñapjata. Kuna hach'a kankañatej uka qhipatsa, hutañapakan ukanakat yatiana. Uka profetanakasti, Mesiasaj kitinisa, hutawipaj kunapachanisa, taqi ukanak yathatañ munapjarakina. Ukampis Diosaj hupanakaroja, kuntej yatiapkana ukajan hupanakatakitapa, jan ukasti hiwasatakitap amuit'ayarakina. Ukatpi hichaj. Humanakaroh ukapashpa arunak kitinakatej parlaptam hupanak toqi yatiataj. Hupanakasti alajpachat kitanit qoyan ajayun ch'amapampiu parlapjaraktamja. Angelanakasti ukanak uñihañ munapjarakinwa. Ukatpi hilatanaka, kuntej lurapkata, ukanakat wal amuit'asipjam. Ma suma hakañan sarnaqapjarakim. Taqi chuyma suit'apjam. Kuntej Diosaj kuyapasiñapan humanakar churapkatam. Jesucristo hutkani ukhaja. Ist'asir wawanakamaja, han munañanakamarham sarnaqaphamti. Kunhamtej tatitur hanira unt'kasaj sarnaqapkayata ukhama. Ukampis hichaj kunhamtej humanakar hawsir tatitoh qollanaki. Ukamaraki humanakaj q'uma hakañan hakhapjam. Tatitun qillqatapan siwa. Nayaj qollana atwa, humanakaj qollana apjarakimaya. Humanakatejtaqi haqinakar lurawinakaparham taripirchiqa Diosaroh auki sapstaja. Humanakaj aka oraqin hakkasaj hupar aqsart'as hakaphañamawa. Tatitusti humanakaroh naira aukinakamat katoqapkayata uka ina ch'usa hakañatsa qispiapqtamwa. Humanakaj sum yatipqtaja, uka qispiasiñaj haniw tukusir qorinpis qullqinpis alatakiti. Han ukaj tatit Jesucristun suma wilapam alatawa. Hupasti ma suma q'uma han kamachtat ovejar uintat loqtatarakinwa. Cristo ukampo qañapatak ajlitana. Aka uraqej hanira utikan ukatpach ajlitanwa.
Ukampis aka qhipa urunakan humanakatak aski uinstje. Humanakaste Cristo toqerakiu Diosaroj yaw sapqtaja. Uka Diosarakiu Cristoro hiwatanak taipit haktayi. Hacharus aptaraki. Ukatpi humanakaj Diosaroj yaw sapqtaja. Suit abharaktasa. Humanakasti tatitunarunakapar haisasinja. Hilatanakar chekpach monanyatakiu qomachas hapqtaja. Ukamaj mainikamaj taqi chuymampi, taqi ch'amam munasip hañamawa. Humanakasti haniu hibir haqit yuripktati. Hanu kasti Diosan wiñay hakir arunakap toqiw wasitat yuripktaja. Diosan arunakapaj siwa. Taqi haqi qorar uintatakiwa. Acha kankañapaste qoran pankarapar uintatakiwa. Qoraj wanshukiwa pankaras willirt hakiwa. Ukampis tatitun arunakapaj wiñayatakiwa. Aka arunakapi suma yatiya winakaja. Jesucristun yatichat arunakaja. Mayir Pedro, Payir Halja. Ukalaiko humanakaj apanukupjam. Taqi hanwali lurawinaka. Taqi salqasiñanaka. Q'uma q'um tukuñanaka. Munapayañanaka. Haqhat parlasiñanaka. Kamisatij asuwawaj taykapan lichip taqtasija. Ukamarak humanakaj kunatij ajayumatak askik uk taqtapjam. Ukaman hiltapjañamataki. Qhispiyatapjañamatakiraki. Tatitun munasiñapni untapjatam laiko. Jesucristur hak'achasipjam. Hupaj haqinakan apanukut hakir qalawa. Ukampis Diosatakej mas suma ajllit wali hila alan qalawa. Ukatpi Diosaj hakir qalanak tukuyapjatamja. Uka qalanakanpij ajay templo sayt'ayani. Humanakaruj qollana sacerdotenak tukuyani. Jesucristo toqi ajayun suma loqtawinakam tatitur churañataki. Ukatpi qillqatan sarakija. Nayaw sionan maqal uchta. Ukaq mahacha wakiskir qalawa. Suma ajlit aski qalarakiwa. Uka qalar iyawsirej haniu maiht askaniti. Humanakaj tatituru iyawsapqta. Ukat uka qalaj aski qalartuku. Ukampishan iyawsirinakatakij. Kunatij tatitun arupansiski. Ukaw puqasiski. Utal uririnakan apanukut qalaja. Mahacha wakiskir qalaw tukuwayje. Qillqatan saskakiwa. Aka qalaj waljaniru liwisiyani. Waljaniw aka qarqar langtasipjani. Hupanakasti tatitun arunakapar han iyawsapqatapat liwisipje. Ukatak uchatarakinwa. Ukampis humanakaj tatitun kiritak ajlitapqtawa. Rier loqter sacerdotenakapqtawa. Ma q'uma markapqtawa. Diosan ajlisit markapapqtawa. Ukatpi Diosan musparkañ lurawinakap yatiyapjañamaja. Diosaw humanakaruj ch'amakat irpsosinjapqtam. Suma musparkañ qhanapar mantqapjañamataki. Humanakaj nayraj haniw ma markapkayatati. Hichasti Diosan markapajaptawa. Nayraj hupaj haniw humanakat khuyapayaskanti. Ukampis hichaj khuyapayasqapqtamwa. Munat hilatanaka. Sarir haqinakarjamaw achikt'apqsma. Hanchin munañaparjam han hakapjamti. Uka hanchin munañapasti ajayusampiw nuwasi. Diosarjan unt'ir haqinak taypin sum sarnaqapjam. Hichas hupanakaja. Humanakat hanwal parlapchi ukasa. Humanakan aski luratanakam unjasasti. Diosaru hach'achapjani. Kunurute hupaj lurawinak wayt'ir hutkani uka. Tatit Jesus hat han kitinsa han wal parlas kañapatakija. Marka apnaqir hilirinakaroj haysapjam. Roma marka apnaqir hacha hilirirus haysapjam. Uka hacha hilirin utayat marka apnaqirinakarush haysapjarakim. Hupanaka han wal lurir haqinakar mutuyañataki. Aski luririnakar hachar aptañatak utayatapjiwa. Diosasti humanakan aski lurañanaka muni. Ukamat pisi amuyun haqinakan parlatanakap amukteapjañamataki. Qhispiyat haqinakam sarnaqasipjam. Ukampis uka qhispiyat sarnaqañ tumpampij hanirak han walinak lurapjamti.
Hanu kasti Diosan iausirinakapjam sarnakapjam. Taqiniros suman unijapjam. Tatitun utapankirinakar munapjam. Diosar hachanchapjam. Riyeros istapjarakim. Uywatanaka uyvirinakamar istapjam. Haniu suma haqinakaki ukanakarukiti hanu kasti. Qurunakaki ukanakarus istapjarakim. Mainitij lurañanaka poqanlaykut aqissi ukaja. Dios nairaqatan askiwa. Mainiti hanwal luratanakapat aqisiyatachi. Ukatsti llampuchuymanpit aqissi ukaja. Haniukuna asksalurkiti. Ukampis mainiti haski luratapat llampuchuymanp aqissi ukaruja. Tatito hacha waqt'abib churani. Ukatakipi Diosa hawsapqtamja. Cristo humanak laykut aqisiwayi. Humanakar ma suma uñayst'awi haytasa. Ukamat kayup arkap hañamataki. Hupa haniu kuna hucha lurawaykiti. Hanirakiu kitiros halqawaykiti. Chuyma usuyir arunakam toqipkan ukaja. Haniu pashpa arunakam kut'aykanti. T'aqisiyapkan ukanakatakisa haniu achuskanti. Hanu kasti chiqapar taripir Diosaru katuyasina. Jesucristo pashpau cruzan hiwasin huchanakas hanchipjar apawayji. Ukamat hiwasanakaj hucha han luras haqqañasataki. Hanu kasti askinak luras hakañasataki. Hupa humanak umarap hañamatakiu choqrin chatanja. Naira humanakaj chaqat ubihanakar untataw sarnaqapjayataja. Ukampis hichaj Cristuru kutan hapjtaja. Hupas tima awatirir untataw humanakar imapjtamja. Mayir Pedro Kimsir Halja. Chachan warminaka, chachanakamar ist'as sarnaqapjam. Ukamata, kauknir chachatej tatiturjan iauskchi ukaj. Humanakan sarnaqawinakam toqi tatitutaki qatataña pataki. Han kuna arumpiki. Hanu kasti humanakan sum sarnaqatam uñihasaki. Humanakan k'achachasiñanakamaj han patjaki pati. Nikutanak k'achachasiñanakampi. Qoriyanakampi. Wali hila alan isinakampisa. Hanu kasti suma chuymanipjam. Ukauhan tukuskiri suma munkañaja. Dios nairaqatansti ukaj wali askiwa. Naira pachanakanja. Diosaraq sartir warminakaj ukam k'achasht'asipjana. Hupanakaj Diosaru iyausapjana. Chachanakaparus ist'apjarakinwa. Sara warmej ukam ist'asirinwa. Abraham chachaparoj tatay sarakinwa. Humanakatej ukam asklurapjataja. Hanirak kunarus aqsarapkata ukaja. Sara warmjamapjatawa. Chachanakasti warminakamanpej suma chuymanipjam. Kunjamarutej wakiski ukamar hupanakar hach'araptapjam. Hupanaka haniu humanakam wali ch'amanipkiti. Ukampis tatitoj wiñayja kan churarakini. Humanakatej ukam lurapjataja. Tatitoj maishtanakam ist'apuniniwa. Ukamasti humanakam munasisa. Suman sarnaqas hakapjam. Khuyapayasiripjam. Llam uchuymanipjarakim. Ñanqat ñanqajan kut'ayapjamti. Han wali arutsa han pashpa arum kut'ayapjamti. Hanu kasti hupanakar aski waqt'awinak churañapatak tatitur mayipjam. Hupasti humanakaruj uka waqt'awinak katuqap hañamatakiw ajllisipjtam. Kunhamtej qillqatansija. Kitinakatej cheqpach hakañ munapqchi. Kusisitansya munapqarakchi ukanakaja. Han k'ari arunak parlapqpati. Haniraq haqimasipatsa han wali arunak parlapqpati. Kunatej askiki ukanak lurapqpan. Han wali lurañanak apanukupqpan. Taqinimpis suman sarnaqasipqpan. Tatitusti aski haqinakaruq imiwa. Maisitanakaparus istarakiwa. Ukampis han wali lurir haqinakaruq haniw istkiti. Humanakatej aski lurañanakan sarnaqasipqsta ukaja. Kitirakan walinak lurap Christamsti. Ukampis chiqa luratanakamatej t'aqisipqstaja. Kusisiñanipqtawa. Han kitirus aqsarapqamti. Hanirak sustjasipqamsa. Han ukasti chuymanakaman tatitur hach'achapqam. Kitinakatej humanakar suyt'ñanakam hat hisp'apkatam ukanakar arsuñatak wakisht'atapqam.
suma chuyman palqt'ayap harakim. Kristor arkirina kamaj sum sarnaqapja. Ukamat han kunatsa huchanchata phañamataki. Humanakan askinak luratanakamad han wali parlirinakaj hupanak pachau p'inkasipjani. Diosatej ukam munchija, ñan qalurawinakat aqesiñat sipansa, aski lurasint aqesiñaw huk'am sumaja. Cristo ma kutikiw huchanakas pampachañatak hiwawayi. Hupaj aski haqinwa, ukampis huchararanak laikut aqesiwayi. Ukamat hiwasanakar diosanukar irkatañataki. Hupaj hanchin hiwawayi. Ukampis ahayun haqañatakiw haqtaniwayi. Ukamat katuntatapkis uka ahayunakar hupan hiwañar atipatapat yatiir sarana. Uka ahayunakasti nairahan istasir tukupkana. Ukanakanwa. Kunapachatejnui chachaj arka lurkan ukaja. Diosaj hupanakaru suit askana. Upar haisap hanyapataki. Uka arkansti kimsakal kunikiw umamp mutuyatañat qispipjana. Uka umasti bautismo umaru untasina. Uka toqit hichaq qispita atanja. Uka bautismos tijaniw hanchir qomachañatakikiti. Han ukasti diosar huchanakasat qomachañapatak mayñatakiwa. Hichasti Jesucristun haktabib toqirakiw qispi istuja. Hupasti alaqpachar makat hasaja. Tatitun kupi haparu quntasji. Angela nakarusa taaqi hilir chaman ahayunakarus hupau apnaqji. Mayir Pedro, pusir halja. Ukat pi hilatanaka. Kunhamtej Cristo hanchipant aqsiwayija. Humanaka hank'aki phañamaw ukhamt aqisiñatakija. Hanchint aqisirija. Huch apanukuwayji. Hanchin munaña parjama. Hanukaj Diosan munaña parjam taqi hakabipan haqhañapataki. Humanakasti kunhamtej tatitur han untir haqinakaj lurapki ukanak lurap hayataja. Han walinak lurasa. Han walinak amtasa. Manqawinak wakichasa. Machantasisa. K'ari Diosanakari upaychasa. Humanakan uka han wali luririnakamp hanchi kachashap hatamatja. Hupanakaj maihtasjap jiwa. Ukat humanakat han walinak parlapji. Ukampis hupanakaj kititij. Hiwatanakaru hakirinakar taripañatak wakichaski. Ukaru luratanakapat arsupjani. Ukata kipi Cristo hiwatanakarus arunakap yatianja. Hakapkana ukapacha luratanakapat taripatasaja. Ahayunakapaj tatitump hakañapataki. Taqi kunan tukusiñapaj hakan qiwa. Ukatpi humanakaj wali amuyt'amp sarnaqapjañamaja. Tatiturus maisip hañamaja. Taqi kunat sipansa humanak kamaj munasip hapunim. Munasiñaj walja huchanak pampachi. Humanak kamaj ma suma chuymamp qorpasht asipjam. Hanirak hupanakat han walinak parlaphamti. Sapa mayniw diosat kuna lurawinaksa katoqapjtaja. Uka lurawimpij taqinir yanapt'apjam. Maynitej son parlirichija, Diosanarunaka parpan. Maynitej kitirus kunham yanapt'ansha yatchija, Diosan ch'amapan plurpan. Taqi kuntej lurapkata uka hupanakan Jesucristo toqi Diosar yupaychañatakipan. Hupankiw hach'akankañaja, munaña niñasa, wiñayan wiñayapataki, ukamapan. Munat hilatanaka, uka hach'ayantanak humanak qarhutatapatja, han maihtasiphamti. Ma kuna han waris hutkaspa ukama. Han ukasti Jesucrist hamt aqisiphatanakamat kusisipkham. Ukamat kunapachate hupaj qapaj kankañapam hutkan ukaj kusisiñan poqt'atap hañamataki. Cristo laikutej humanakar han wali arunakamp toqiphatamja kusisiñan ipqtawa. Diosana hayupaj humanakampis-kiwa. Humanakat maynitej t'aqischiqa hani haqir hiwayatapata, luntatasitapata, haqi masipar hanwal luratapatsa t'aqispati. Ukampis maynitej Cristur arkiritapat t'aqischiqa, haniw t'aqisitapat p'inkasiñapakiti. Hanukasti Cristun arkiripatap laykoj Diosar yupaychañapawa. Diosaj markapar taripañ qalltkani uka uruj purinjiwa. Uka taripawitej hiwasampi ukham qallchinija. Kitinakatej Diosar han iyausapki ukanakan tukuyabipaj
kun jama apachanisa. Aski haqetej ch'ama tukuñam qespiasteqa kun jamarakin hucharar haqetakisti. Ukamaja Diosan munañapar ham t'aqisirinakaj. Askinak lurasip kañapakiwa. Hupanakar irnoqt'ir Diosaro ajayunakapsa katuyasip hañapa. Hupasti kuntijarski ukpoqapuniniwa. Mayir Pedro, Pisqir Halja. Hichaste iglesia irpirinakaru iqt'añimunta. Nayasti hupana kam irpirakitwa. Kristunt aqisitanakapsa sum uniharakta. Kristoq kutankan ukapachaja, hupam chikarakiu hach'ak ahkir qanapankaja. Diosanar kirinakaparuq sum unihapjam. Hupanakasti humanakar katuyatawa. Kunjam tej Diosaqmunki ukamarjam taqi munasñam plurapjam. Haniu ukam luram satakisa. Qollqi munayn laykukisa. Hanukasti taqi chuymapun lurapjam. Humanaka hupana qaruq haniu kuna munañaniptasa. Hanukasti hupanakaruq maasum uñasht'ayas sarnaqapjam. Ukamat kunapachati hacha watirij unishtankan ukaja. Humanakaq maasuma churawi katuqapjata. Ukasti wiñayatakiniwa. Ukamaraki humanakaq waynanaka. Diosan markap irpirinakaruq ist'apjam. Taqiniw maynit maynikam llampu chuymam ist'asipjañama. Qillqatan siwa. Diosaq hacha tukurinakaruq hisk'achiwa. Llampu chuymaninakarusti munasiñapampiw yanapi. Diosatakej alt'at chuymanipjam. Ukamat hupaq humanakar wakiskirurun hach'ar aptañapataki. Taqi llakisñanakamste Diosan amparapar haytapjam. Hupasti humanakaruq imasip katamwa. Wala muyt'asipjam. Hank'akipjarakim. Humanakar uñisir supayasti male unar uñtataw warar t'asis kitir manq'antañatak thaqaski. Iyawsañanakaman uka supayatakej walsay t'asipjam. Mayniri humanakam Kristur arkirinakan taqi chiqan t'aqisitanakapsa yatipqtawa. Ukampis ukama huk awrunakan t'aqisipqatamatsti, Diosaq humanakaruq chiqap tukuyapqatam. Ch'amani han unqtkay sayt'ayapqarakitam. Uka Dios pashpaw hach'a munasiñapan hawsistu. Jesucristum wiñayatak chikañasataki. Diosaq wiñayatak ch'amapam apnaqpan ukamapan. Silwanoq nayatakej masuma aski hilatat unt'atawa. Huparakiwa kaqillqat lurañatak yanapt'ito. Humanakar eoqt'añataki. Ukamaraki kuna waqt'awinaktej katuqapkta. Ukanakan Diosan chiqa munasiñapatap yatiyapqaraksma. Hupar churatapan qapaq kankañasa. Munañan kankañasa. Wiñayan wiñayapataki. Roma markankir Kristur arkirinakasti aruntanipqtamwa. Hupanaka humanakam Diosan ajllitapqarakiwa. Marcos wawajas aruntanipqaraktamwa. Humanak purasti Kristun kirinakam masuma hampat asiñam arunt'asipjam. Taqi humanaka kitinakate Jesucristun kapkta ukanakasti suman sarnaqasipjam.